Haka jing lekai semi final ke meningkong jongka ICC World Cup T20 ke New Zealand Persia ya ke Pakistan. Haka di jing lekai ke New Zealand kala job ya ke tos berkala jit ban tit nengkong. Haka palitit jongka New Zealand Ufin Allen ulala ban kamai Sauron naki live ball. Ukonwe wicket keepers jongka New Zealand ulala ban kamai arpe Wairons naki arpe balls. Captain jongka New Zealand Ukin Williamson ulala ban kamai sau peu Henry runs naki sau peu balls badio ban tiet kawai ka 4 bat kawai ka 6 Glenn Philip hagane ke jingi lek kai umla ban kamai bha kamai tang Henry run naki pra balls Darrell Mitchell ulala ban lek kai bha hagane ke jingi lek kai hakaba ulala ban kamai ya ka san peu hakaba la yo san peu lai runs naki lai peu san ball ulio ban tiet adu lai teli ki force bat kawai ka 6 Unesham ulala ban kamai khan Henry runs naki khan balls Nagalang ki bowling jong ke Pakistan Ushahin Afridi ulala ban kur wicket na ki sau over but Muhammad Nawaz ulayo ban kur shi wicket na ki overs habakut ka peu overs ke New Zealand kalala ban kamai hadu shispa san peu runs but hab sau wicket but ka target na benta ka Pakistan kalong shispa san peu lai runs na ki shispa peu ball haka palitit jong ke Pakistan ki nok tit khmat jong ke Pakistan ki lai le kai bha katau Muhammad Rizwan but Babar Azam kilala ban kamai hadu shispa san runs Babar Azam captain jong ke Pakistan ulala ban le kai bha kan ke jing le kai haka ba ulala ban kamai ya ka san peu runs ulayo san peu lai runs na ki sau peu balls Muhammad Rizwan wicket keeper jong Pakistan ulala ban kamai hadu san peu nyau runs na ki sau peu lai balls berlayo ban tit san ligi force Haris ulayo lai peu runs na ki arpenriu balls ligi force bat kawai ka 6 bat Usha Mazud ulala ban kamai lai run na ki sau ball nakaliang ki bowling jong ka New Zealand utren ball ulayo wicket na ki sau overs but Mitchell Satnar layo ban kur shi wicket na ki sau overs habakut kani ke jingle kai ke Pakistan kalala ban pelim ya ke New Zealand da new wicket haga ba kalayo shispa san peu lai runs but hab lai wicket na ki khat khandai point away ball but leng ba kani ke jing job ke Pakistan kalayo ban Rung Haka final jong ke ICC T20 Men World Cup but kani ke sin ke balai ba ke Pakistan kan yo Rung Biang Haka final Hadien kat lai Snem kata nandu Snem arah jar kendai but ke semi final ke baar kan long pedeng ke India Persia ya ke England kaban ele kai haka shipeu tari nomor jong Snem arah jar peu hak por shibaje shiteng kat kum ke baje jong kari India lada ke England kan job ya kan ke jingle kai kan yo benrung Haka final but lada ke India kan job ya kan ke jingle kai kan yo benrung Haka final bani kenduk biang bat ke Pakistan